thawktute chibai ule PC van moi kani a Serchhip Vangkhua ilo ngai thlang-a Serchhip-a Khawtetlang-a Judicial Officers Residential Complex sakthar chu Vawiin Khan Gauhati High Court-a Judge Zothankhuma le Gauhati High Court-a Judge le Portfolio Judge for Serchhip District Justice Nelson Sailo te chuan an hawng heng Judicial Officers Residential Complex na huna hian Justice Zothankhuma chuan Serchhip huna Judicial Complex ram thatak an nei theina na tha thawktute zongzong chunga lom thu soin building moi nal le hmun hmanuam tak sak tu Mizoram PWD chunga lom thu asoya Justice Nelson Sailo point Serchhip District Jail le court building mai baka Judicial Officer te chen na complex thale nal tak an nei ta chu district tan mason na chin chhiat lak tak ni asia thu asoya heng hmun ma zong te hi mipuite ta na din le siam ani angin mipuiten duat takin enkawl puise adu thu asoi bawk aizol Judicial District and Session Judge Joseph denga kai shuai he huna hian engineer le sang lian na chak chuak AC Project Circle PWD aizol chuan Judicial Officers Residential Complex sakdan chungchang report ta pe a complex a hian quarters grade 1 grade 2 le grade 3 te sakni in sum sangson zongzong za chu chengnuai zali somni pahni point pasari bial ani thule sangson zat hian fel taka sakzo ani thu asoya grade 1 sa 2 hi boy thanga electric veng aizol ni in grade 2 hi ral zatona Serchhip bazar veng le grade 3 hi PC vandal so ma Serchhip veng lai ti chuan an sa a he complex hi thataka hung chua vek ni in a hung na hi brick meter ni asang le barbedware meter khata sang ni in he na hi zahnu na zema bok chuan a thoka apan na kong meter za somruk le atwal zol ero department in an thok thunga August ni khat sang ni som pariata thochan ni in kumin February ni khat khan zo fel ani bok voina Serchhip Judicial Officers Residential Complex honna in kawm hi Mizoram Sarkara Advisor to Chief Minister Pusilal Ramza Vabaka Law and Judicial Secretary Marli Vangkhua Gauhati High Court Aizol Bench Register Helen Dongliani le Law and Judicial Official poimo dangte Gauhati High Court Aizol Bench thawktute le mi poimo dang poin an telpuya Serchhip DC Kumar Abhishek IS le SP Satya Sundaram IPS te poin an telpui bokani Serchhip-a Gauhati High Court-a Judge Zothankhuma le Gauhati High Court-a Judge le Portfolio Judge for Serchhip District ni bawk Justice Nelson Sailo te hian Vawiin Khan Serchhip District Jail tlawhin jail tang te le thawktute an kawm heng Judicial Officers Residential Complex na huna hian Justice Zothankhuma chuan Serchhip huna Judicial Complex ram thatak an nei theina na tha thawktute zongzong chunga lom thu soin building moi nal le hmun hmanuam tak sak tu Mizoram PWD chunga lom thu asoya Justice Nelson Sailo point Serchhip District Jail le court building mai baka Judicial Officer te chen na complex thale nal tak an nei ta chu district tan mason na chin chhiat lak tak ni asia thu asoya heng hmun ma zong te hi mipuite ta na din le siam ani angin mipuiten duat takin enkawl puise adu thu asoi bawk aizol Judicial District and Session Judge Joseph denga kai shuai he huna hian engineer le sang lian na chak chuak AC Project Circle PWD aizol chuan Judicial Officers Residential Complex sakdan chungchang report ta pe a complex a hian quarters grade 1 grade 2 le grade 3 te sakni in sum sangson zongzong za chu chengnuai zali somni pahni point pasari bial ani thule sangson zat hian fel taka sakzo ani thu asoya grade 1 sa 2 hi boy thanga electric veng aizol ni in grade 2 hi ral zatona Serchhip bazar veng le grade 3 hi PC vandal so ma Serchhip veng lai ti chuan an sa a he complex hi thataka hung chua vek ni in a hung na hi brick meter ni asang le barbedware meter khata sang ni in he na hi zahnu na zema bok chuan a thoka apan na kong meter za somruk le atwal zol ero department in an thok thunga August ni khat sang ni som pariata thochan ni in kumin February ni khat khan zo fel ani bok voina Serchhip Judicial Officers Residential Complex honna in kawm hi Mizoram Sarkara Advisor to Chief Minister Pusilal Ramza Vabaka Law and Judicial Secretary Marli Vangkhua Gauhati High Court Aizol Bench Register Helen Dongliani le Law and Judicial Official poimo dangte Gauhati High Court Aizol Bench thawktute le mi poimo dang poin an telpuya Serchhip DC Kumar Abhishek IS le SP Satya Sundaram IPS te poin an telpui bokani Serchhip District-a COVID-19 shikai enkawl lai mi somthum pasari te chu enkawl dam ani hnuah Vawiin Khan anmahni enkawlna hmun atanga chhuahtir ni in heng mite hi district danga atanga shikai enkawl tura rawn dah te vek an ni
Serchhip CMO office atanga thu kan don danin voina shikai enkawl dam chhuahtir tak mi somthum pasari te hi BSF sipai shikai enkawlna hmun narjing school CCC mi te vek ni in aizole lungle shikai hmu chhuah Serchhip-a enkawl tura ronda te an ni a heti hian voin thleng khan Serchhip District-a shikai enkawl lai mi somthum pahni an lo meka hengzinga mi somni pasari te chu BSF sipai te ni in narjing school CCC enkawl an ni a midang panga te chu Khawtetlang tourist lodge CCC enkawl an ni thung Serchhip District-a hian shileng awanga in khungshang mi za somsari pasari an la meka hengzinga mi za somnga pahni te chu sarkar hmun ma in khungshang ni in midang somni panga te chu mani in lama in khungshang an ni thung Serchhip District Fisheries Development Officer DFDO chuan Vawiin khan Serchhip Circle huam chunga sangha khawtute hnena SCDP kaltlangin mantlom zokin sangha chi an hral chuak Serchhip-a Fisheries Department hian tukin khan Serchhip DFDO officer changin sangha khawtute hnena sangha chi hi an hral chuaka he hmalakna hi SCDP hnuah kalpui ni in sangha chi hi riat pa nga ya chuan pakhat cheng liman hisab ni in ama ero chu SCDP chang hian za somsari chu tum sakin sangha khawtute hian za somthum an tum ve thunga hemi ang hian sangha note pakhat hi cheng khatle poise somni zela hral chuan ni in tunchuma hian Serchhip Circle huam chunga chung ko somkwa pathum te hnena sangha note singli sangruk zanga hral chu ani a heng sangha chi te hi IMC le exotic carp fingers links te ni in hemi hmalam hian thenzo le tui kumsar kala nuai khat sing khat sangriat zaruk pek chua alo ni to a kar le lama sang tur zo sar kala sangha chi hi pek chua le ani ang tunchuma hian mi pakhat ne na sangha chi zanga zel hral chua ni in sangha khoi tu te zinga changlo engemaw zat an omni athudon ani a hemi chungchanga hian Serchhip DFDO pilusi lerin pui chuan Mizoram chunga tundin hmuna hian sangha chi hi kan la in todel tok lo deuh ti soin he wang hian Mizoram sarkar chuan sangha chi kan in todel theinan theitop chuin malak me kan ni thu asoya tuna hian Serchhip District Big Tan Thenzola Department Fish Farm le Private Farm LV Fish Seed Farm ate sangha no te tamjok thar chhuahtir tumin malak me kani a nakum lama chuan sangha chi kanin todel theito nge anin be sei thu a soibok Rashtriya Poshan Ma National Nutrition Month Program chu Vawiin khan KVK Serchhip District le CDPO Serchhip te chang kopin man ani a he program hi a hu hova man thei ani lawa wangin video conferencing mangin man ani Rashtriya Poshan Ma National Nutrition Month pola hun man hi KVK Serchhip District Not Van Lai Phai meeting room atangin Dr. T Vanlal Ngurzawa Senior Scientist and Head KVK Serchhip District chuan kai shwaya Poshan abian chawbul le thil tum te tar langin KVK chungchang le an malak dan le kalphung te hatar langa Serchhip ICDS project a CDPO pulal biak lian chuan he program an man chan le an man dan tlang puite a soibok he huna hian PK Lalmal Somi subject matter specialist home science KVK chuan nutritional kitchen garden ti thupui manga zertir na pe in puwanlal hnuah kangen te subject matter specialist horticulture KVK in nursery bed siam dan le nursery thlai kui chi adan ti thupui mangin zertir na apek baka keni zo mingliana subject matter specialist agronomy KVK in biofortification ti thupui mangin zertir na apebok he hun hi Serchhip block anganwadi workers te tan bi ka buat sai ni in mi somsari pakhat lain he hun hi anchima tun thani somni pahni khan islungdar block a anganwadi worker te tan buat sai ni to in mi somni pasari in an lo chim to bokani Serchhip District Water and Sanitation Mission chu nimin tlai khan chu khomin Serchhip District chunga Jal Jeevan Mission JJM na thole Swachh Bharat Mission SBM malak na te han clear ho Serchhip District Meeting Hall chut khom hi District Borsap Kumar Abhishek IS chuan Manpuin Engineer FL Sang Lora Senior EEPHE Serchhip Western Division le Member Secretary ni bok chuan District Water and Sanitation Mission le atnuai na thawtlang puite a soifia hemin hnu hian PHE is Lungdar Sub Division a SDO pupi bil nun sang chuan he mission kalpui dan chip chiar soifia in Jal Jeevan Mission Serchhip District a kalpui to le kalpui zel dan tur ra man na te soifia na anei le ani he malak na hnuai hian kumsang ni som pakwa janga sang ni som ni chungin Jal Jeevan Mission Functional House Step Connection hi khosom pakwa akalpui ni in hengzinga khopali te hi la zo fel lo deu an ni a kumin October thla chunga zo man tuma ruah man na kalpui me kan ni heng khosom pakwa malak nan hian cheng nuai zasari somkwa pathum point pasari panga sen an ni heba ka hian khopasaria he malak na hi tho vele tura ruah man na siam ani a chungkhwa te chu rul lam nei lo tui chang is bungtlang ngen tiang hwal tu le che
kon te an ni a sumrua manpo cheng nuai sang khazariat vel ani ang jal jivan mission hi chung ko tin te ne na tui connection pek vek na tura sarkar lai pui ruah man na ani he Serchhip-a hian Swachh Bharat Mission a Serchhip District Coordinator Samuel Lalom zwala chuan Serchhip District chunga Swachh Bharat Mission Gramin malak to dan le mabak ruah mante soifia na anei boka Swachh Bharat Mission Gramin hi Serchhip District-a khosom thum panga a kalpui ani a hengkhua a te hiang community dustbin te solid waste collection center tele community sanitary complex te sakvek to anni Swachh Mahoshav small state category a pahni na ni in tuna hian Prime Minister wa dong thei tura rampum hua pa thlan chua som zinga telmekin endik na hi kalpui chaumek zelani World Bank atanga chanpuina incentive mu mangin chung ko sang khat ne na ek in thom chat na pe kan ni dona community sanitary complex som pahni thom chat ani bokang heng Serchhip-a hian kumkal me ka Swachh Bharat Mission Gramin hnuah malak na turwa man na te po soi ho ni in members ten uluk takin malak zel dan tur an jelani Mizoram Governor PS Sridharan Pillai chuan Vawiin Khan Ras Bhavan Banquet Hall a Dr. Susi Singhin lockdown chunga lemzia dan chi sang manga azia lemziak som thumte le khabu ketlok asiam a timeless journey towards real freedom chu atlangzar heng lemziak tlangzar tak te hi Mizoram le achunga cheng te chungchang le hlimthla te lemziak tu in a mudan tarlan na deuh vek ni in TV screen a en ho chunzom ngalani a he huna hiang Governor PS Sridharan Pillai chuan corporate social responsibility CSR advocator hlotling tak Dr. Susi Singh kuchua ka te hian Mizomi puite ril ruthiang limna nel omna le hoi hom na te fia takin phaulan ani ti asoya Dr. Susi Singh hian hunrei lo te chung chau Mizorama apasal SB ke Singh DGP alaron troi om ani ti siat lo khopin Mizoram a mufia in angai na hle ti asiata alemzia ka tang hian Mizo culture le Mizoram chungchang midang te siat thiam turin phaulan ani a alom hle ani ati lemziak tlangzar na hian Dr. Susi Singh ne na changin lemziak tura thutluk na siam chan le alemziak te chu Mizoram le Mizo culture mudan tarlan na ani dan te ngai thla ka ni a lemziak te hi avain somthum ani a pencil charcoal watercolor acrylic canvas le knife painting mangazia te anni New Delhi cha mek Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanal ve na chuan Nimintlai Khan Union Sport Minister Kiren Rijiju chu achen na ina mu in Mizoram tan thilpoi mo tak pali athlen Mizoram Rajya Sabha MP hian Mizo footballer JJL pek lu chu infiami te choi moina sang Arjuna Award dong tura voi engemuzat nominate ani to chunga he award dong tura thlan ani ngai lo chu asia thiam lo thu Union Sport Minister ne na hian soi chuaka India ram tan le akhel na club sang ta na JJ an hlotlin na anei tele a tho hlok dan te ziakin minister ne na hian thlena hun local tura ram ta na a tho ro pui taka wangin JJL pek lu hi India sarkarin aphu ange ya choi moina apek to abei sei thu a soibok heiba ka hian Rajya Sabha MP chuan Mizoram Archery Training Center da turte kumsang ni somni pariat Olympic lo om tura ta na inbuat sei mek Mizoram Taekwondo Association ne na anmamo infiam na manrua le facility chazok peturte Sport Authority of India Mizoram chu sai Manipur ko ta changa da chuaka sai Assam hnuah da to zok turte in Union Sport Minister ne na hian athlen bokani Mizoram COVID-19 shikai mi somni paruk mu belle ni in heng mi tenen hian Mizoram shikai mu chu azongzong chu mi sang khazasari somriat paruk antling to Nimin Khan ZMC Laboratory sample sang khazathum paruk enfiani in henga tang hiang COVID-19 shikai mi somni pathum mu thar le ani a heng mi te hi Aizawl district sample lak vek ni in mi pa somni le mechia pathum ni in anjinga mi pasari te hi shikai mu chua to tenen inkom na ya changa shikai mu chu an ni a chan mari atangin mi paliba ka tui thiang chaltlang le chon pui venga tangin mi pakhat thewan ni a midang som paruk te hi state pona changa ron ho te ni in anjinga hian Assam Rifles mi panga antel bokani Nimin ve Khan district sang Chuanat laboratory sample za somli panga enfiani in henga tang hian shikai pahni mu anni boka Serchhip district le Mami district a shikai mu te ni in Assam atanga ron ho ve anni rapid antigen test mangin Nimin Khan sample zaruk somkwa pahni enfia ani boka shikai pakhat mu ni in West Bengal atanga ron ho Pawan Hans helicopter pilot ani thung Vawiin Khan Mizoram hun sang atangin shikai enkawl mi za somriat pathum te chu chhuahtir an ni a heti hian Mizoram a shikai mu chua mi sang khaza som sang khazasari somriat paruk omin mi sang khazani somriat pariat enkawl ni to in shikai enkawl lai mi zali somkwa pariat an la om me kani
Darkar somni palikal ta chungin India rama COVID-19 shikai mi singriat sang ruk somnga pahnih hmuh thar le ni in mi singriat sang khatza somsari pasari te chu enkawl an ni bawk. Ministry of Health and Family Welfare Chinchiana Changa Landanin Darkar somni palikal ta chung khan India rama sampul nuai som pali singkwa sang ni zali pakwa enfia le ni in henga chang hian COVID-19 shikai mi singria sang ruk somnga pahnih hmuh le an ni a heng tenen hian tun thlengin India rama sampul nuai zaruk somriat pakwa sing ni sangria zali somli enfia ni to in shikai mi nuai somnga pariat sing kha sangria zanga somsari hmuh an ni to a sampul enfia zongzong achangin shikai hi za pariat point pali anni Darkar somni palikal ta chung khan India rama shikai mi singriat sang khatza somsari pasari te chu enkawl ni in heng tenen hian shikai enkawl zongzong chu mi nuai somli pasari singa sang ruk za somruk pali an tling to a shikai hmu chhuah atanga za somriat pakhat point pasari pali te chu enkawl ni in tuna hian shikai enkawl lai mi nuai kwa sing sari za som paruk an la om meka shikai zinga nun na chan mi singkwa sang ni zani somkwa an om to bokani Khati zong ka Serchhip Vangkhua kan ti chhuah thei chu ni e